Hadian maka karkhana penmi dobilan kabala rimtam haka jela kabala tip kum ka momlu chera cement limited MCCL kelamat apadeng ke jing e kabakrau hadian bagi arteli ki karkhana penmi dobilat kata haka wet process kabala pentrikam deki postnam kam trikam show padru ka dry process kampat shimla trikam bat hadu mentah wala sarkar kala thumu ban pentre yaka hapo menai rempang mentau snam habai de bat kani ban pentikna lakani kaplan kabathumai jong ka sarkar ban pentrikam hapo kani ka karkhana kala trikam ne em nakaliang ki arngut ki MLA ka than pakanthop yo nongelam kaliang persha Dr. Don Kupar Roy bat MLA ka sora ba Titos Khan haka khat santrik nailur kila lej ban jurep yakani ka karkhana bat kila lab pakani ka plan ka bathumai jong kani ka karkhana kampat shimla trikam hadu menta wala ka sarkar kala thumu ban pentrikam masua ban kot banai rumpang menta usnem haba ikran bekilat pathai kubor pa Titos ulai thu panalor kani ka plan ka bathumai kampat shimla trikam tangna ka daw baka kontrak ka pentre kani ka project kam shimla shimkhia shushu ulai thu baka sarkar kampat shimla ailut yakatulap kinong tre jongka MCCL hakaba kidang yo tang arbnai nadu baka sarkar jela kala kular bansio bun sin kaptam nakaliang jomali simet ngalawan bun sin kalong ba nakaliang ka sarkar habangi question hapo assembly nang tangilawan ru nakaliang jongka public undertaking committee hapo kasingilam jong salseng marak hapsnam baladep niyo iraju ka assurance ba kata kalong ba kini ka plan ka batamai kin commission no hau December 2014 dihadin ka tu hapo house ngalakeli usit mista omba kan commission hau penai June by May 15 di dendre kata berai May la ya poi June Julai Agos entah la mi September dengi iyo so ba kan ka kat ke bangi keli kan ka plan hadu mentang pala commission jadi kita kata bangiwan iban wat dan ladi ki gidau gitu pelong jadi plan